Selamat hari Minggu mahubatta. Bapa inang apa haganuk kuria nahina holongan di Tuhan ta Yesus Kristus. Jana tetap mahita mandalamkon protokol kesehatan bani naman dihuti ibadah ta bani panorang on. Isa pahanami dohoma age haganuk kuria nahina holongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Na adong i rumah naman dihuti ibadah on secara live streaming. Diar Bapak Inang pasir sirhita madirita uhur pakon pikirata. Sonari pukahita ma kebaktianta. Riap mahita jongjong. Ibagas goran ni na bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoy na pasing sito palangit pakon tanoon. Amin. Parder layak do Jehovah benteng bani panorang hososakan anjay tanda do namara perusan bani. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mahita. Ham Tuhan na bata Bapa nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami iramuti hamdo guluh nami anja ibere hamdo hajorgiton ben nami rosinuan paruhuri hamma hanami marhite tonduimu aselambin dia rusiha nami panogunoguon pakon pakop kopon muin inma namangojur hanami lahu mamuji pakon pasangapon ham ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 410 sada ayat sada das kubani ayat 4.
Aima na tersurat bani Yohanes 15 ayat 10. Anggo ihorjaon hanima titahku Marianan mahanima ibaga solong niuhurhu. Songon au na makorjaon titah ni bapa gabe Marianan ibaga solong niuhurni. Riap mahita mangindo. Ham Tuhan salita sepergugoyhan maahu makorjahon titah moa. Amin. Puji hitau se Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 372 ayat sada dasku bani ayat 2. Sia Tuhan Yesus, roh bagas tuhurmi, darpa ima Yesus, oge panutuk ni, sai pasia Tuhan Yesus. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita matsopotkan dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pargogoh nasotarimbang. Nasusi doham janah paridop ni hurbagal. Lang namin talup hanami roh lobemu halani buai dosa nami. Ay gatido hanami lang martengir niuhur hubamu agepe domma iha tahon ham ben nami. Asepita ham hasa nebata nami. Ulang mardebata nalegan. Tapi gati tumangdo lang ihapur saya hanami marhite na martengir niuhur hanami bani nalegan. Halaniai aseroh hanami hulobemu masopot kondosa pa kon panlanggoron nami. Holong maatemu say marpangulaki ma uhurmu mangidah hanami. Sasap hamma dosa nami anja pa tetap kamma hapor sayaon apa tenger niur urnami hubamu. Roh hanami mangindo ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan jana sihopop hanami. Amin. Tangar anja hapor saya hitama hatani nebata baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Ibagas ia dapat hita haluahon marhite darohni.
aima hasasapan ni panlanggaron, dumuhu bani habayakon ni idop ni uhur ni, na unja binerehon ni bata ibagas sa petaron apa hauron. Ibagas solong ni nebata, domma isasap haganup dosata, halaniai, pataridahkon kita ma tanda-tanda ni parguluhan na bayo. Hasangapon ma bani nebata ibabo. Amin. Puji hitau se Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 356 ayat sada das kubani ayat 2. Jesus doi Olong ateni tumangdo Ase talu kita Roma podas kita ganu Ay may Tuhan kasisir ko ganu Sa ipay maduhita Kaso nangon ni ganu Riap mahita jongjong. Saksihon hita ma hapor sayon tain, songon na sinaksihon ni ganup halak, na porsaya bani sap tanohon. Aku persaya bani ni mata bapa Pargogo na sa tarimbang Namano ka langit apang tanoon Aku persaya bani Jesus Kristus Anak ni nebata na sasadain Indo Tuhan ta Natin bukon ni si Maria Sangganabe agyaban Marahite tonyo na pasing Namanaro na pangit Bani panorang ni Pontius Pilatus Iparsilakon Mate aja haritano Turun na goritoru Mulak manggolo humbani na mate Bani ari patuluhon Naik ke surga Anja hulun Simon ne bata bapa Pargogo na sa tarimbangin Uncay na iya mulak magira Lao mamuhumi halak na manggolo Papa meladot mate Ako persaya bani tunduy na pasig Bani kuliah patsadaan na mapasigin Parsawaran di segala na mapasigin Bani asasapan di dosa Bani papuhon ni akula Pakon bani haguluhan na sarokah ni dokah ni Amin. Puji hitau se Tuhan ta humbani haleluya nomor 375 ayat sada pakon ayat tolu. Sangga mandodingon ulobe ma nasyam nasihol ilamtik.
Tuhanku, saya suruh hamba mandilu genuk jalma bayar ajaonmu. Ku nerima doaku depan orang kupe sing Hita haganupan nasiam Bapa Inang hasoman sisa dapur sayaon ikuriaon bani konvensi GKPS na isah kon bani sinode bolon GKPS pa 42 hon tahun 2015 pasal 5 tentang jabatan pelayanan gereja paragraf paduahon isobuddo GKPS menetapkan jabatan pelayanan ikuria sekaligus pelayan masyarakat Aima pendeta penginjil situa samas dan guru sekolah minggu situa pakon samas Aima pelayanan berdasarkan fokus pelayanan anggo situa untuk pelayanan mimbar jana samas untuk pelayanan meja. Keduanya merupakan pelayanan tabisan yang bersyarat. Pembedaan jabatan ini tidak menyatakan hierarki tapi menyatakan perbedaan fungsi pelayanan. Bani tata laksana GKPS pasal 77 ayat 6 isobuddo calon-calon situa dan calon samas yang sudah ditetapkan oleh majelis jemaat wajib menjalani masa persiapan selama 3 tahun. Dom hujin Bapak Inang jongjong donuan ijon hasomat tanadap terpilih gabe calon situa pakon calon samas marhitei sidang majelis jemaat ikuriaon nadop sirsir mandalankon horja pandiloon jana sihol dosi dia lantikon apa patandahonon panorangon hubani hita kuriaon. Nasiam nadop terpilih gabe calon samas pakon calon situa ikuriaon bani pelaksanaan di horja nasiam hubani majelis jemaat do nasiam bertanggung jawab halaniai sirsir manasiam ibohali manjalohon pangajarion sonai mandalakon horja nayon doskon hubani nasiam paima ijalo nasiam horja pangidangion hasamason pakon hasituaon ase sauhur jana sapan riah manasiam mandalankon haganuk horja na ion doskon bani nasiam gabe sitiruan manasiam halaniai parlahohon nasiamma natalup songon salak susian natongtong marpangguruan hubani Tuhan Yesus Kristus Raja ni kuriain sai ihasomani idop niuhur ni Tuhan Yesus Kristus manasiam mandalankon haganup horja pakon tanggung jawab nasiam B nagabe suku-sukun hubani nasiam paima ilantik nasiam siholdo botohon ni kuriaon sonaha bulat niuhur nasiam mandalankon horja nayon doskon bani nasiam halaniai balosi nasiamma na husukunon ilobe ni debata pakon ilobe ni kuriaon sirsir do nasiam lantikon gabe calon samas pakon calon situa ikuriaon jana humbani bulat niuhur nasiam do manjalo apa mandalankon ganut kewajiban pakon horja na yondoskon hubani nasiam anggo sonaido bulat niuhur nasiam hatahon nasiam ma balos nasiam
Tarima kasih ma hubani naibata, halani hasil siron pakon bulat di hurna siam, mandalan kon horja nanion doskon ni Tuhanin hubani nasiam. Kuria na hinaholongan ni Tuhan, domatakas itangar hita hasil siron pakon bulat ni uhurni haganup hasomataon, laho mandalan kon horja nanion doskon hubani sidea, halani ai ibasahon hanami ma SK pelantikan ni sidea. Surat keputusan pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Diatei Tupa nomor 029/PHMJ A31/1/2001 tentang pengangkatan calon samas di Jemaat GKPS Diatei Tupa. Pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Diatei Tupa menimbang bahwa dengan berakhirnya masa bakti samas di Jemaat GKPS Diatei Tupa pada tahun pelayanan 2010-2015, 2015-2020, dan dengan diberlakukannya tata laksana GKPS pada sidang Sinode Bolon ke-44, maka dirasa perlu untuk menetapkan calon samas di GKPS Diatei Tupa berdasarkan tata laksana GKPS. Mengingat 1. Tata dasar dan tata laksana GKPS. 2. Petunjuk pelaksanaan pemilihan calon samas di GKPS. Memperhatikan hasil pemilihan calon samas pada sidang jemaat GKPS Diatei Tupa dan dengan persetujuan dari anggota Majelis Jemaat GKPS Diatei Tupa pada rapat anggota Majelis Jemaat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 bulan Februari tahun 2021 di GKPS Diatei Tupa memutuskan menetapkan: pertama, mengangkat nama 1. Darmagina Irnawati Sialagan, 2. Noperina Rosanti Clara Saragih, 3. Rabdin Sihaloho, 4. Krista Elviana Saragih, 5. Alur Balut Munte SPD, 6. John Apriwarman Purba, 7. Samail Derina Saragih, 8. Neti Mewahati Simbolon, 9. Tatap Mariani Sitopu, 10. Pinter Sihaloho, 11. Rosnauli Redepta Sidauruk, 12. Susantri Roberta Saragih, 13. Adil Sahputra Purba, 14. Jenjuli Arvando Saragih, 15. Rizda Monika Tondang Esfam, 16. Rolin Konrad Marpaung SE, 17. John Raya Fernando Sipayung, 18. Junior Saragih, 19. Rudi Darman Saragih, 20. Sumarnita Purba, 21. Hendra Beringin Jaya Purba menjadi calon samas di Jemaat GKPS Diatei Tupa Resort Siantar 3. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di GKPS Diatei Tupa pada tanggal 25 Juli tahun 2021. Pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Diatei Tupa, Situa Pariaman Purba SE MSI, pengantar jemaat ditandatangani. Situa L. Kamerlan Damanik ST, Sekretaris Jemaat ditandatangani. Disetujui oleh Pendeta Resort Siantar 3, Pendeta J.D. Saragih MTH, ditandatangani. Surat keputusan pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Diatei Tupa nomor 030 PHMJ
A31-1-2001 tentang pengangkatan calon situa di Jemaat GKPS Diatei Tupa. Pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Diatei Tupa menimbang bahwa dengan berakhirnya masa pelayanan situa dan dengan diberlakukannya tata laksana GKPS pada sidang Sinode Bolon ke-44, maka dirasa perlu untuk menetapkan calon situa di GKPS Diatei Tupa berdasarkan tata laksana GKPS. Mengingat 1. Tata dasar dan tata laksana GKPS. 2. Petunjuk pelaksanaan pemilihan calon situa di GKPS. Memperhatikan hasil pemilihan calon situa pada sidang jemaat GKPS Diatei Tupa dan dengan persetujuan dari anggota Majelis Jemaat GKPS Diatei Tupa pada rapat anggota Majelis Jemaat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 bulan Februari tahun 2021 di GKPS Diatei Tupa memutuskan menetapkan: pertama, mengangkat nama Parsauran Hotmaida Sibanjuntak. 2. Ramantua Purba. 3. Neti Manurung Eskom. 4. Noris Mawani Purba. 5. Jan Pormansen Purba. 6. Wikardo Girsang. 7. Janri Robel Diaren Sinurat. 8. Hermanto Damanik AMD. 9. Andi Haposan Damanik SPD. 10. Tiur Masta Emli Judika Sitanggang SPD. 11. Adal Moradil Sipayung. 12. Epa Junita Purba. 13. Repiana Haloho SPD. 14. Yeti Romauli Hutasoit SPD. 15. Erwan Pardingotan Purba. 16. Sarpidin Damanik. 17. Dewi Damanik. 18. Sulaiman Purba. 19. Rohman Silau Sipayung SH menjadi calon situa di Jemaat GKPS Diatei Tupa Resort Siantar 3. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di GKPS Diatei Tupa pada tanggal 25 bulan Juli tahun 2021. Pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Diatei Tupa, Situa Pariaman Purba SE MSI pengantar jemaat ditandatangani. Situa L. Kamerlan Damanik ST Sekretaris Jemaat ditandatangani, disetujui oleh Pendeta Resort Siantar 3, Pendeta J.D. Saragih MTH. Ase Hubai Nasiam calon samas pakon calon situa sebagai ondos-ondos panotap na humbani Tuhanin pakon tonggo ni kuriain ilantik hanami manasiam marhite hatani Tuhan naibata ibagas goran ni naibata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondu na pasing sadarion Minggu tanggal 25 Juli tahun 2020 sada ilantik manasiam gabe calon samas pakon calon situa ikuriaon Tuhan naibatama makasomani apa mapargogohi nasiam makorjaon horjain bain hasangapon goran ni Tuhan naibata. Amin. Martonggo Mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Terima kasih maisombakon hanami hubamu. Halani idop ni hurmu na tongtong mamparmudu-mudu kuriamu. Idida hamdo sidea na dop ibakit ham itong-atongan ni kuriamu Tuhan. Gabe calon samas pakon calon situa ikuriaon. Halani ai
mangelek kami hubamu Tuhan, tambahi hama bani sidea, si bere-bere niton napasing, ase lambin margogo sidea mandalakon horja, nadop yondoskon hamba ni sidea, si holma marhitei horja ni sidea, boy lambin talar idop ni hurmu, holong pakon pasu-pasumu, bani ganup kuriain, urupi hama sidea, ase ringgas jana pekut membere dirini, manjalo pambohalion, pakon mandalankon haganup horja, nanion doskon hubani sidea, calo hama tonggo namion, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 500 Saka bandoding ayat sada pakon menghadap ayat na siyam opat. balik kulo pa kaida menghadap ku sa lobe. Pinari pa mudak. Memperkenalkan diri. Andi. Malas ni urdoa memuji Ham Tuhanku, ai
Nasiam Bapa Inang Sunai hita ganup sisa dapur sayaon ni kuriaon on masidea hasomata nadop itetapkon gabe calon situa ikuriaon urupi jana tonggon hita masidea mandalan kon horja nadop iondoskon hubani sidea halani pita marhite idop ni urni Tuhan pakon dukungan ni kuria ondo sidea boy torsa mandalan kon haganup horjain say marsangap matuhan marhite horja pangidang ion ni sidea khusus ni hubata kuriaon. Terima kasih mandoding kita setangga mandoding mulak ma hita ubani ianan tabei Paima mandoding hita tangar hita lobe persembahan pujian humbani wanita sektor 2 sanggah persembahan pujian non boy mahundul nasiam calon situa pakon calon samas. Tuhan Yesus rodo aunua romar sombahu bamu hasomani au baigolukom bani pandilonu sai pasoko Pasonggo pabai urho hadameon mi tong-tong sai paondos mahubakuo makorjahoni galu sai na puji ma
Puji hitau se Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 426 ayat sada pakon ayat tolu. Paunduk hita mauhurta ibagas tonggo mahita. Domo martupuhan nami irumahmu on Tuhan, marhitehon holong pakon idop nihurmu, talup hanai makatahon diate tupa hubamu, halani haganupan in, aima halani idop pakon holong niate mudo na pasadaon hanami ijon. Pasu-pasu hama hanami Tuhan haganupan, sonai homa Tuhan, juak-juakmu na doma ilantik bani panarongon aima samas pakon sintua na dop tarpilih Tuhan hama Tuhan na mampargogohi sedea na laho makorjahon sagala horja pangidangion itongah-tongah ni kuriamu on asal lamin marmulia jana marsangap goranmu Tuhan hatamu nasiol ijalohanami pasisir hama diri nami Tuhan serapon hama tondimu na pasing in marhorja itongah-tongah nami haganupan marsaha maham Bapa hu tongah-tongah nami do masirsir hanami laho manangi hon hatamu ibagas Yesus Kristus jalo hama tonggo nami amen. Jalo hitama hatane bata bani kebaktian minggu sadarion aima humbani dua raja-raja bindu opat mamuka humbani ayat 42 dasubani ayat 44 dua raja-raja bindu opat mamuka humbani ayat 42 dasubani ayat 44 Dear ibasahon hanami irik-irik hita ibagas uhurta marsada-sada itamue 100 halak adong mas ada halak naro hun baal salisa mambuan bani halak ninai bata ai ruti limbuah 20 hibul
ruti topung gandum, pakon buah gandum na pinalumat ibagas sumpit. Dop ay nini si Elisama, bere main bani halak na mabuin, ase mangan sidea. Nini suruh-suruhan ni Aima mambalosi, nahama parpangidangku on bani 100 halak, tapi nini ma bere mainhu bani sedea, ase mangan sedea, ay sonondo hata ni Jahoba, maningon mangan do sedea, anjaha adong ope teba. Iidangkon maay hubani sedea, mangan masedea anjaha adong ope teba, romban hubani hata ni Jahoba, ay maadasni. Saloma bataha ganupan, Horas. Jadi huban nasyam bapa inang nadoma ilantik, gabe jua ne bata, calon samas pakon sintua selamat mahuban nasyam, Tuhan ma namampar gogohi nasyam, gabe juak ne bata. Jana hubani nasyam na beribadah i rumah secara live streaming, ya tahun hanami selamat beribadah mahuban nasyam, salam sehat, Tuhan tetap mamasu-masu goluta. Kita haganupan hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus, ase idah kita malobe husyam bilota, pataridakon hitama wajah ceria, bohina minar. Sonaha bapa inang malas dohurta. Puji Tuhan. Haleluya. Adong upasa nama katahon sonon. Pasar Horas. Dong do pasar Horas kan? Jalan Sutomo. Pasar Horas, pasar Minggu. Sarupa pajak, beda ianan. Salam Horas, selamat hari Minggu. Tetap mahita sehat-sehat, ija pehita Marianan. Ay matongon, hita haganupan hinahargani Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo adong ungkapan nama katahon menjadi orang percaya di tengah kelimpahan, itu soal biasa. Jadi orang yang percaya, taat, tunduk hubani Tuhan, i tengah-tengah kesulitan, i tengah-tengah ni krisis, i tengah-tengah ni kesukaran, bagai badai kehidupan, tapi tetap percaya hubani Tuhan, tetap menjadi orang yang taat dan tunduk hubani perintah ni Tuhan. On masa dahal na luar biasa. Ondo na ipataridakon bani ambilanta, bani panorangon. Domu maay hubani topi ni mingguta na makatahon na ibata maramotkon bangsani. Tuhan memelihara umatnya. Pemeliharaan Tuhan tidak terbatas. Lang boy terprediksi hita. Songon nama sa sonarion, lang terprediksi hita. Lang terbatas pemeliharaan, panramotion, penjagaan, penyertaan Tuhan ibagas golutaon. Tuhan do na menolong, Tuhan do na mangurupi, rosi mamasu-masu hita. Dasubani panorongon, hita boy ada di tempat ini, boy opai hita manggolu, ay lang halani hidup ni Tuhan. Sehat-sehat hita, jenges-jenges nasyam na doma ilantik, gabe jua-jua ne bata. Ay lang halani pasu-pasu ni Tuhan doai. Halani aha, halani bani masa-masa sonari,
Situasi pandemi COVID-19 secara global idah kita ahana masa, ahana terjadi. Buejol mana marmatean, buejol na terpapar COVID-19, buej hona naburit, hona virus, buej itu mang dampak akibat dari COVID-19 on. Nah secara hajol maun, boy mambahin hita galek, boy mambahin hita stres. Hal yang terjadi krisis ekonomi, bahak jolma irumahkon, kona PHK. Secara pendidikan, susah, daring, mangidahin nyomba. Lang maksimal B, pembelajaran. Bahado dampak COVID-19 ai. Nah boy mambahin hita. Ibagas ketakutan, ibagas hagobiron, ibagas kekhawatiran pasal hidup ini. Hal ini mengancam kesehatan, mengancam kehidupan tak. Maningon stay at home. Lang boy haganupan maningon prokes ketat. Tapi haganupan ay bapay nang. Lang mambahin ay hita lambin gobir. Mambahin hita ikuasai ketakutan, kekhawatiran. Hal ini ada janji Tuhan. Janji pemeliharaan. Tuhan meramutkan bangsa ni, memelihara umat ni. On ma. Nagabi panutap. Hapor sayon tahu bani Tuhan, bahwasani Tuhan tidak pernah meninggalkan. Lang ongga itadi kon Tuhan, halak napor sayain, ijagai, iramoti, jana ipasu-pasu Tuhan. Ay mana ya hapon jua-jua ni bata bani ambilanta on, ay mana margoran Elisa. Ia doma mangahapon sonaha bagaimana Tuhan menolong ia. Ibagas na mandupakon bagai-bagai masalah. Ibagas guluh ni. Tuhan menolong. Tuhan menyertai, memelihara guluh ni, bahkan masukupkon, mencukupkan segala kebutuhan ni. Langsung naik mahita selaku hal napur saya. Kita mau belajar humbani pargoluhan ni juak-juak nebata na margoran Elisa bani ambilanta bani teksta icon. Hita haganupan hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus bani ambilanta on ikisahkon ipatuga ay mapasal pargoluhan ni Nabi Elisa ay masada nabi na luar biasa. Sebelum ni ay Nabi Elias atau Elia. Na doma terangkat hunaguri atas. Jadi bani Bibel taon bapainang. Adong dua halak napur saya. Nalang mengalami kematian. Tapi langsung terangkat hunaguri atas. Aima Nabi Elia. Pakon si Henok. Haganupan ay mujizat duai. Halongangan duai. Memang halongangan lang haganup mambahen jolma hu surga. Halongangan juga aima persoalan perut. Soal si panganon. Soal pasarihon ni bata. Isarihon do guluhta itanoon. Isarihon Tuhan, iramutkan Tuhan. Ondo natarida bani ambilan taon sonahama pasarihonon ni Tuhan bani juak-juak ni bani halak napor sayain ya tahun bani ayat 42 adong masada halak narohun Baal Salisa mamboan bani halak minai bata ruti limbuah pakon buah gandum napi nalumat ibagas sumpit. Hal onma ipataridakon bagaimana Tuhan manramotkon memelihara pargoluhan ni halak napor sayain.
pargoluhan ni juak-juak nih. Ipakai Tuhan aima halak nahun huta baal salisa. Memang lang ipatuga Bapak inang iseguran nih. Tapi ia macara Tuhan memakai. Ia laho masarihon golu ni juak-juak ni bata aima si Elisa. Ia roh hun huta baal salisa aima ya tahun ijon mamboan siluah. Anggo hita misal ni lau hita mar hurumah ni pamilita somal doa hita mambuan buah tangan siluah hadiah si bere-bere hubani ase malas uhurni. Nah sonai ma ijonya tahun adong sadahalakun huta baal salisa mamboan siluah mamboan hadiah si bere-bere berupa makanan si panganon hubani juak-juak ni bata ai masih Elisa ipatugah nini jumlah ni 20 hibul ruti topung gandum pakon buah gandum na pinalumat ibagas sumpit 20 hibul roti gandum. Memang anggo secara jumlah on kecil doa itene. Tapi malas mauhur ni si Elisa manjalo ai. Anjah ia bersyukur pasu-pasu ni Tuhan. Etek pe kecil pe ai tapi anggo Tuhan mamasu-masu gabe berlimpah do yang sedikit menjadi cukup karena dicukupkan oleh Tuhan. Ado asipatuga bani ambilanta ijon nini si Elisa mahubani suruh-suruhanni bere main bani halak nama buain ase mangan si dea bere ma suruh-suruhanni ai ahana doma ijaloni ai si bere-bere ai si luah nokan ai ma berupa makanan ai lang pitah ibakuhonni tidak mengejar keuntungan halani ai sadahal nambah harga doai tarlobi bani masa panorang ijia bani teks ni ambilan taon masa ai ma krisis kelaparan lohe maningting halani terjadi logo niari sadokah 7 tahun dokah ni luar biasa. Sedangkan hita pe Bapak inang anggo terjadi logo niari saminggu 2 minggu sabulan pe doma mangaro mahita tarlebih parjuma ya mangor tumang maai halani aha naisuan lang tubuh totu logo niari ai makorhon berakibat kekurangan makanan situasi krisis tapi AGP ibaga situasi krisis bani situasi kesulitan kesukaran soal si panganon Elisa ijon pataidakon sikap tanda-tanda beriman hubani Tuhan tanda-tanda halak napor saya percaya sepenuhnya akan guluhni itangan pemeliharaan Tuhan. Ia lang bersikap egois Bapak inang. Ia lang pita mamikirhon diri ni sendiri. Ia lang pelit atau kikir untuk berbagi hubani halak nalekan. Secara hajol maon Bapak inang. Halani ai si bere-bere ni halak nahun baal salisal do untuknya. Secara hajol maon boy do ai isimpan ni ai hak ni doai boy doai isimpan ni sebagai cadangan makanan sebagai bekal bohal ni untuk hari ke depan halani musim lohe panorang ai tapi langsung naik tipe ni selaku hal napor saya orang beriman ia lang egois tapi ia ada rasa empati ada rasa peduli hubani hasoman hubani halak nalegan ada rasa uhurna berbagi
men-share berkat yang dia terima, pasu-pasu ni Tuhan na ijaloni ai, lang pita untuk diri sendiri. Songon laut mati, doai. Berlimut kan, anggo laut mati, pita menampung. Tapi seperti aliran sungai yang mengalir, ia mau berbagi, ia mau peduli hubani halak nalikan, sarido huma ia hubani halak nalikan. Ondo neda kita ijon, ado asa dong tubuh ibaga suhurni, ya tahun ni hubani suruh-suruhan ni ai, bere main bani halak nama buein, ase mangan sedia, bagikan. Jadi orang yang diberkati, orang yang memberkati. Orang yang diberi, patut memberi. Istilah nama katahon, mantan eperusta, ya tahun sonon. Ikan teri, ikan tenggiri. Dukko siaya hanang? Amin. Semakin memberi, semakin diberkati. Karena dos-dos ngena melempar hita batu atau bani mangga madabu lang pita sada dihudo nalegan ay madabu hubata maturtur na usi sonay ma ipatuga ijon ciri khas tanda orang beriman tidak egois na pita mamikirhon diri ni sendiri tapi mau ia memiliki hati yang murah hati, memiliki uhur nara berbagi, nara peduli, nasari hubani hasoman. On maho managabe tiruon hubatta, nagabe teladan hubatta, pembelajaran hubatta. Mari kita ambilan on, mari kita belajar dari kehidupan nih. Jua-jua nai batana margoran Elisa. Dopko saya tahun ijon bani ambilan ta. Nini suruh-suruhan ni aima mambalosi nahama parpangidangku on bani 100 halak izin ia isuru bagihon bere hubani halak na doma martupu na 100 halak aima 20 kibul ruti. Memang anggo secara pikiran, akal pikiran, anggo secara logika kita marpikir, secara hitung-hitungan matematika ni jolma tidak masuk akal. 20 do ruti na ibere ay mahalak parbaal salisa ay hubani si Elisa tapi nasiol bereon mangan 100 halak itu mustahil, impossible, tidak mungkin Bapak Inang. Anggo oni andalhon hita, anggo pikiran doi ajam kon hita. Tapi hapur sayaon melebihi akal dan pikiran. Ada amin? Iman melampau segala pengetahuan manusia. Ono na terjadi. Sehingga ya tahun ijon sukun-sukun anjaha bingung do ay masuruhan ni ay bere main hubani sedia ase mangan sedia. Ay mahatani perintah ni si Elisa hubani halak suruh-suruhan ni ay. Tapi sukun-sukun do iya halani iya mangajamkon pikiran ni sonahama pambereokku, sonahama pangidangonku, sonaha au mangidangi mambere si dia mangan, sementara tidak sebanding 20 do hibul, 2 kibul do ruti jelai ai, tapi si bereon mangan 100. Tapi halani mangajamkon firman Tuhan, mangusagakon hatani nai bata Nabi Elisa makatahon berema in hubani sedia ase mangan sedia ay sonondo hatani Jahoba maningon mangan do sedia anjaha adong ope teba. Artinya ijon ialah mangusagahkon gogohni Elisa mambere perintah demu hubani romban hubani hatani Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan ado ya tahun ni maningon mangan do sedia
bahkan adong OPTeba. On mamujijat ay Bapak Inang. Mujizat itu nyata ketika kita percaya. Jadi pertama-tama asal terjadi mujizat Bapak Inang. Pertama-tama aima maningon percaya, maningon beriman, iman. Aido asal terjadi mujizat. Songon duding tanpa katahon. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. On mana tarida bani ambilan taon. Halani persaya beriman teguh dosi Elisa hubani Tuhan age itonga-tonga ni masa sulit, itonga-tonga ni krisis kehidupan ay malohe bani panorang ijia. Hal persaya yang mengandalkan dalam nama Yesus. Mangusagakon ibagas goran ni naibata. Maningon mangan do sedia. Anjaha adong OPT teba. Anggo jon isobut teba Bapak Inang sedo halani sedia menahan diri. Otik-otik mangan. Anggo kita kan anggo dong keluarga bahat naroh contoh ni tamu HP persediaan otik yatan hita mamangan. Asi cukup. Lang halani otik-otik sedia mangan menahan diri untuk tidak makan banyak. Ase dong sule, ase dong teba sisa si panganon ai. Tapi halani aha Bapak Inang? Ai mah halani Tuhan bekerja. Marhor jana ibata. Bani ruti ai. Na otik ai dilipat gandahon. Marhor jana ibata sehingga terjadi kelimpahan. Ondo na terjadi tene. Ado asia tahun bani ad opak plopat iidangkon maai hubani sedia mangan ma sedia anjah adong OPT ba romban hubani hatani Jahoba iidangkon maai. Terbukti nyata tongon apa yang Tuhan katakan itu menjadi kenyataan. Romban hubani hatani Tuhan do masalo sesedia mangan haganup na 100 halak ai ya tahun ijon adong OPT ba. Jadi apa yang Tuhan katakan ya dan amin. Terjadi tongon-tongon mujizat itu nyata. Halani aha boy terjadi mujizat. Halani bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. On mahapur saya onta. Songon si Elisa ai. Ase doding kon hita ma Bapak Inang bagi Tuhan. Ayo coba boy diiringi. Musik. Bagi Tuhan 2 3 ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. On mana terjadi bani ambilanta, bani panorangon. Ase on mana yakini hita Bapak Inang. Ase hita ulang pala gobir. Ulang pala hita khawatir tentang apa dalam hidup ini. Pasal pargoluhan tak. Iramot kon jana isari on Tuhan do. Asal matotap hita. Gabejol manapor saya sepenuhnya hubani Tuhan. Marhiton ambilanon ipaingat homa hubatan nasyam Bapak Inang. Terlebih huban nasyam na baru ilantik sebagai jua-jua nebata. Sebagai samas pakonsintua. Ase gabe Elisa na baru mahoma nasyam.
sebagai juak-juak di naibata yang memiliki kepedulian hubani halak nalegan. Elisa yang murah hati sonai homanasyam. Rosihita haganupan gabe jolma yang memiliki murah hati. Gabe jolma nara berbagi hubani halak nalegan. Songon si Elisa bukan gabe manusia na egois, tapi jolma songon si Elisa on mahita tarlubi nasiam bapenang na baru ilantik. Gabe jua-jua na ibata Elisa baru manasiam. Patadidako nasiam ma sebagai jua-jua na ibata yang memiliki empati, kepedulian, hati nara berbagi anjalang egois. Tapi murah hati mak dan rendah hati, tidak sombong. Halani haganupan on idilo na ibata nasiam gabe juak-juak nih ay mahalani pasu-pasu ni Tuhan. Halani hidup ni Tuhan do yang patut kita syukuri. Iha terima kasih kon hita. Ado ase rosuku no kan ayu banasiam. Humbani bapa por hangerta no kan ay. Nagabe ya. Alat ni Tuhan manukun banasiam. Sonaha. Sir-sir donasiam. Ra donasiam makorjahon mandalankon tugas hasamason hasitiwaon ibalosin nasiam do. Sir-sir do hanami, rado hanami. Jadi ay pengakuan nasiam lang pita ilobe ni kuriaon. Tapi ilobe-lobe ni Tuhan na maningon ipertanggung jawab kon nasiam. Hulobe-lobe ni Tuhan bani tugas pangidangyon nasiam. On managabi golpa-golpa singat-singat rosi hubata haganupan. Ase bani situasi pandemi bani panorang sonari on tetap mahita marondo subani Tuhan. Tetap mahita mangusagah kon mengandalkan kuasa Tuhan. Nama ramot kon hita. Karena apa? Panramoton ni Tuhan tidak pernah terbatas. On mana ijolom hita togo. Ase hita tetap maluah. Ay mahumbani. Ay ma kopi saplusia. Margogo hita manaluhon. Na masa sonarion. Langhal na masa sonarion mambahin imunta. Mambahin imanta lamin galik. Lang halani hita orang percaya. Karena darah Yesus, kuasa Yesus, hagogohon ni Tuhan. In mana iandalkon hita, ase monang hita. Mandopakon haganupan namasa. Tuhan mampargogohi hita haganupan. Amen. Martonggoma hita. Ham Tuhan na ibata Bapa namin na surga. Hamdo Tuhan pemelihara kehidupan nami. Na maramot kon haguluhan nami Tuhan. Baik bani masa susah, baik masa duka, baik masa suka. Tetap doham. Yun sagah kon hanami, ia jam kon hanami. Jana iha tengerhon uhur nami. Pemeliharaanmu yang tidak terbatas. Kuasamu, hagogohonmu Tuhan. Lang terbatas in Tuhan. Nalahu menjagai, melindungi. Maramot kon rosi mamasu hanami. Terlebih bani masa sonari Tuhan. Masa-masa krisis. Ay mapakorhon ni pandemi kopi saplusia. Bodo secara hajol maun. Mambain hanami lambin galek. Mambain hanami haporson nami surut hubamu. Tapi hatamu nagabe panotap huban nami. Bani panorangon ipaingat ham hanami. Ase tetap hanami mempercayakan kehidupan nami hubagas tanganmu.
hubani pemeliharaanmu Tuhan. Ase sungguh-sungguh hanami percaya Tuhan hubamu. Asulang gobir hanami, tapi posuhur nami, ulang hanami ragu jana sangsi akan kuasamu Tuhan, na melebihi na melampaui segala akal dan pikiran manusia. On ma Tuhan, nagabe tenger nihur nami Tuhan, ibagas na mandalani ari-ari niguluh nami, ase boy hanami sonang mardalan rapakon ham, anggo ham Immanuel rapakon hanami. O Tuhan Bapa nami na surga, sadari on Tuhan, ya dong kondo ikuriamu on, aima pelantikan, hubani juak-juakmu, aima hubani sedia, calon samas, pakon calon sintua, na tarpilih na doma ilanti panorangon. Tuhan, hama na mambere gogo hubani sedia, hama na mambere hikmat hubani sedia. Ase boy sedia Tuhan, gabe juak-juakmu na bujur, gabe juak-juakmu na setia, taat tunduk hubani parentahmu. Anjah boy sedia, gabe juak-juak songon si Elisa na baru Tuhan. Na pataridakon sikap beriman, na pataridakon sikap nalang egois, tapi mau peduli, ra empati sari, anjaha mau memiliki hati yang berbagi, murah hati Tuhan, hubani hasoman. Inma Tuhan pangarapan nami Tuhan, pasu-pasu ham sedia, bereham gogorosi kesehatan na humbamu, sonai homa huban nami haganupan Tuhan, baik na beribadah, i rumah panombahan on, baik na beribadah secara live streaming di rumah, pasu-pasu ham sedia Tuhan, bereham kesehatan hubani sedia, rosi huban nami haganupan, bereham gogo huban nami, bereham imun yang sehat, yang kuat, rosi iman yang teguh, yang kuat hu tongah-tongah nami haganupan, ase boy hanami tampil sebagai pemenang, mandopakun haganupan masa-masa sukar, masa-masa sulit, hinorhon ni pandemi COVID-19 on. Pos dohur nami Tuhan, boy hanami hidup berdampingan, boy hanami berdamai dengan COVID-19, ase boy hanami sonang, bani panramotion na humbamu. O Tuhan Bapa nami na surga, bani panorangon itonggon hanami do hubamu, ay makuriamu na marulang tahun, ibagas sa minggu on, atap isepe halak ni, talardo ilobe-lobemu, halani iboto ham do Tuhan, langadong na tersembunyi ilobe-lobemu. Tuhan hubani sedia na marulang tahun ibagas sa minggu on. Bereham panjang umur, bereham malas nihur kesehatan hubani sedia. Rosi berkat-berkat yang berlimpah hubani sedia. Tambah ham homa umur na ganjang hubani sedia Tuhan. Asal amin bersyukur jana martarima kasih sedia hubamu. Sonai homa mariton pertambahan usia na ibereham hubani sedia. Bereham homa kedewasaan iman homa hubani sedia. As tetap sedia marondos hubamu. Sonai homa Tuhan na marong tahun bani ulang tahun pernikahan. Ibagas sa minggu on Tuhan. Pasu-pasuham setiap rumah tangga na marong tahun pernikahan ibagas sa minggu on. Gabe rumah tangga na marhabiaran hubamu. Rumah tangga yang taat tunduk bani perintahmu. Anjah tetap sedia ibagas hadiaron, ibagas keharmonisan, marhitehon kuasa na humbamu. Dasubani sayur matua. Sonai homa Tuhan hubani kuriamu na doma marbagal niuhur. Na doma membere persembahan bulanan. Hama Tuhan na manupaki goluh ni sedia. Nama masu-masu horja ni tangan ni sedia. Bere hama berkat-berkat curahkon hama hubani sedia Tuhan. Berkat yang berlimpah. Asa marhiton pasu-pasumuin, lambin malas suhur ni sedia. Gabe jol masih pertarima kasih yang selalu mengucap syukur, menghitung-hitung berkat Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Inma Tuhan, pangarapan nami, saya pasu-pasuanmu ma parguluhan ni sedia Tuhan. Sonai homa Tuhan, atapadong kuriamu bani panorongon na marutol halani sakit penyakit. Baik halani adop isolasi mandiri halan terpapar COVID Tuhan. Tuhan, hama Tuhan na menopang kehidupan ni sedia. Hama Tuhan ambere hama lumon hubani sedia. Hama nagabe panambari na gogo.
Pasu-pasu hamma sagala obat, sagala tambar si panganon na ipake na ipangan si de Tuhan. Hitai mula ho mangondoskon hamalumon yang sempurna. Kesehatan hubani sedea. Pulihkon hama sede Tuhan. Ase marhitehon pemulihan na humbamu. Hamalumon na humbamu. Boy sedea marmalas nihur. Jana mengucap syukur hubamu Tuhan. Oh Tuhan Bapa nami di surga. Pasu-pasu hama kehidupan nami. Pasu-pasu hama horja nami. Jana bereham kesehatan hu tongah-tongah nami. Imun yang kuat. Iman yang kuat. Bani parguluhan nami si ganupari. Tarpuji maham Bapa. Bani haganupan panginduan namiin. Parlobe masa sapham haganupan dosa-dosa nami. Ase talupha nami manjalo si layak-layakmu. Nasiol ondoskonmu ban nami on marsada-sada. On matonggo nami Tuhan ipadasa nami. Ibagas goran ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus si hokop jana si palua hanami. Amen. Paima yondos kon hita galanganta. Tangarita malobe hata ne bata. Nagabe onjolan bata laho manggalang. Ay manatar surat bani. Jona 2 ayat 10. Tapi anggo ahu. Marhasoman sora puji-pujian do ahu manggalang bamu. Galaronku do nadop hubagahkon. Bani Jahoba do haluahon. Sonari ondos kon hitama galanganta.
beni Tuhan ta laho manggalang galangan malasur biar ondos kon hambani malas ni uhur berterima kasih hulo beni ai pasu pasuni buwe tumang ijalohi taale pengingat mahita ganupan nadong bata rosi goluta pasu pasuni Tuhan aidop di uhur ni domano busita bai hayu parsilang naga begalangan sai dingat mahita bani holong ni Tuhanin ale bersahap napatun indo naga begalangan ta perlahan talup sunai pangabat si pujion bolu na ondos indo galangan nama harga biar mabuan hita inday Tuhan nai batata on ma galangan nami ondos ma bamu rapapa kon bolu nami ondos ma bamu Ria mahita jongjong martonggo mahita mangondoskon galangan tahu bani Tuhan nai bata ham Tuhan nai bata bapa nami ham dona dop mambere haganup na perluhu ban nami halani aido aseroha nami martarima kasih anjah makamalaskon hatamu nadop ijalo hanami onpe sajalo hamma galangan namion jana parmudu ham matongtong horja ni tangan nami aselambin margogo hanami makorjahon horja namadear marhite Yesus Kristus jalo hamma tonggo namion amen doringkon hitama ganup beneremuin tondui pakon aku laku ganup beneremuin tondui pakon aku laku hosa apa ngokin rosing aganu anakku uono sonitamu sempo surongku hamba panami na inagori atas say namapasing magoranmu say roh maharajaonmu say saut maharoso ni hurmu inagori tonga onsongon na inagori atas bere hamaban nami sadarion hagoluhan ari-ari sasap hama dosa nami songon panasap nami bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami ulang hanami bobay hamhu parlajoan palua hama hanami humbani pangago ay hamo sikala arajaon
hanima husap dunia on, ambilan kon hanima ma ambilan nama dear in, bani sagala natinopa. Kuria na hinaholongan ni Tuhan ta, mulak mahita ibagas dame, jana jalo hita ma pasu-pasu humbani Tuhan na bata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan na bata mahita. Isondangkon Tuhan na bata mabohini hubata. Janah maido mauhur ni mangida hita. Idopakon Tuhan na bata mabohini hubata. Jana ipasora madameni bani tondui tabe. Amen. Horas mabat taganupan. Horas. Selamat hari Minggu mabat taganupan. Puji Tuhan malah suhur mardalan diar kebaktian tai bagas sadarion sekaligus pelantikan calon samas pakon situa. Jadi pangindokan kami hubani Bapak Inang calon samas pakon situa. Ada baiknya kita adugeran nih berfoto do, selfie do. Alani kebetulan dibutuhkan calon pendeta Alex Purba, John Alex Purba untuk laporan kegiatan di selama Ikuriaon. Itu saya Bapak anak kenai baik kita meragenda. Dia Bapak John Alex